I pozdrav svima ljudi, ja sam Marko sa kanala Bizo TV, a danas ide jedna kratka obavijest. Uglavnom otvorene su prijave na Shadow Live SMP Vanili. Uglavnom, evo tu su vam prijave. Znači sada ovako, kao što osvaramo nove prijave, već traje, to je 2 dana, od 26.3. do 2.4. Možda ću ja pitati da možda malo produžimo za jedno koji dan, dva, ali ne znam, moram se još dogovoriti s prijateljom, tim sa servera, adminom i to. Uglavnom, evo tu vam je link, bit će vam i link u opisu. Uglavnom, želim se ispričati da vam sad ne dužim. Znači, kao prvo, nisam imao action za snimate, nisam mogao snimiti sa action jer mi se action pokvario. Sa Frapsom mi se nije dalo snimati. Uglavnom tu imate još i epizodu, možete pogledati. Znači sa Frapsom nisam mogao snimati i uglavnom došla mi je poruka, nema veze. Sad sam snimao na bazinu to. Znači ovih dana, prošli tjedan nisam snimao uopće ništa, nisam bio praktički za kompjutorom, to je sa svojim računalom, nisam imao vremena, a i Fraps je taj kako što sam nisam otišao. I uglavnom ljudi, samo da vam kažem, znači ja sam snimao zaslon, what the fuck, nema veze, vidite puno gluposti mojih. Ako želite mogu snimati ovu ovdje igricu, Play, to jest Lego Jurassic World, mogu to snimati ako želite, ako ne, nema veze, pišite mi komentare. Inače ja sam ljubitelj Jurassic Parkova i to. Uglavnom uskoro ide, možda čak sutra će ići košarka video i kao što vidite nema ni facecama, ništa, moram što sve posložiti prije nego što počnem opet snimati aktivno. Ljudi, ja se s vama ispričavam, idemo probati još malo, pa je rođena da probam doći do 500 subscribera, još nam malo fali, još 140 kao što vidim. Ljudi, doći klipa, pozdrav!